Rwanda mubwira ngo amare Imana akomeze kuba nawe. Nge nitwa Big Man, ndi umusore w'Abanyarwanda, ndi mu gihugu cyiza cy'Abanyarwanda buje ubumwe cyangwa bashyira hamwe kugira ngo tubone iterambere ry'u Rwanda rwacu. Urambona rero nibereye kuri Pele Stadium Nyamirambo, nahagiye kubera Premier League 2025-26. Ni imikino ikomeje kugenda ikomeza nyuma yuko Rayon Sports icyarana n'ikipe bita El Hilal. Uyu munsi saa 9 n'igice cya saa 9 bagiye gutana mu mitwe. Rayon Sports nayo inganya imikino andi makipe, ariko hari undi mukino wa shampiyona nawo ugiye kuza kuhabera w'ikipe ya Kiyovu Sport n'ikipe ya Marine. Ibyo byose rero shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Twavuga ati Banyarwanda mukomeze mukunde umupira wacu, mukomeze mukunde ibikorwa remezo. Mbabwira ngo uyu mu Rwanda muri no minsi dufite irushanwa rya Tour du Rwanda, aho bageze kuri tape niba ari ya 4, sibinyesobye ya 4 bava Karongi berekeza Gisenyi. Urumva ko berekeza Rubavu. Urumva ko ni turu imeze neza, anubwo haje kubamo ikibazo cyuko baje kugiramo hagati gutura kabiri, abaza kugira impanuka, haza gupfamo abafana batatu, abandi barakomereka. Ariko urabiza hari abantu nta bururu cyane, nta buri bintu. Iyo ni impanuka mbwira ngo ababuze imiryango ya ababuze ababo, iyo miryango ihangane, katuzi neza ko n'Abanyarwanda muri rusange muze gufata mu mugongo abo bagize ibyago muri ako gace kabereye mu majyepfo. Kugera ko rero nituri kugenda neza, sije wakisobyemo impanuka iraba, ariko ibindi nakubwira ko bimeze neza. Icyo rero dukomeje kuba tusangira ni imikino, ni igihugu cyiza. Tubwira babandi birirwa bishuka bashaka guteza ikibazo mu Rwanda, bagati nyamuneka murishuka, igihugu cyacu tumeze neza, umutekano wose. Ibyo biba mwivugamo mwikina ku nkoranyambaga, uzicara uko uhaza uducipusi, uhaza utuntu tudafite 12, ariko tuzine ko igihugu cyacu umutekano wose muzavuga mutekereza ibintu byo guteza umutekano muke, ariko ntago muzabigeraho. Imbaraga zafashe igihugu ziracyahari. Ibyo kwikomanga mu gituza u Rwanda nagushaka ubuyobozi ziba nta kintu bahinduraho, sije komeza guta umutwe no kwikina n'abagushuka baguhizo yica nigize y'amafaranga y'ubugoryi, ariko uhindanya igihugu cyawe. Ugifitemo umuryango, ugifitemo abantu, ugifitemo umubyeyi ko gihindanya. Ni nko gutuka ingobyi yaguhetse ukayitwika, ubutwitse n'ubuzima bwawe. Reka mbabwire ngo rero abo ngabo tubarira igihe kikaba igisubizo. Reka twibere mu isi y'imikino, twiganira imikino kuko niryo twahisemo, ariko abahisemo kurindagira igihe kizaba igisubizo. Uyu munsi rero icyo nakubwira cyo Rayon Sports ni ikipe y'umukino, n'umukino navuga ngo itegereje cyangwa ikeneye kugira ngo ibe iri muri kurusu ntasubirwaho, cyangwa tuvuge ngo ni ikipe igiye gukompeta noneho byeruye. Kuko utuvugana ikipe ya kabiri ariyo Polisi yirusha amanota 2, ikipe ya mbere aya APR yirusha amanota 4. Urumva ko Sports ikura mu cyo cyarane irabirushwa n'ikipe ya mbere inota 1, irusha ikipe ya kabiri ariyo Polisi ikipe inota 1. Numva ko ni umukino Rayon Sports ikeneye, ni umukino abareba bakishimira, ni umukino ubuyobozi bwa Sports bwakoresha nk'iturufu bugaruka mu gikombe, kandi nzi neza ko byatanga image nziza. Uyu mukino nakubwira cyo nuko ikipe ya Hilal abakinnyi bayo benshi bari mu gisibo. Abakinnyi 9 bose ntago bari bushe kuza kwava ngo bari muri competition, cyangwa bava ngo bari compete cyane ko ngo baje guhangana, kuko abakinnyi 9 bose bari mu gisibo. Abandi bakinnyi 5 bararwaye. Urumva ko iri buze ko ikipe hafi ya kabiri, ariko nuko abonye ku ikipe ari Hilal ni ikipe mbi. Abo yakoresha bose wayumva, abo yakoresha bose yagutsinda. Ni ikipe yerekanye urwego rwayo ko amakipe nka Mamelodi yo muri Afrika y'Epfo yaraje atsindwa hano, Ropopo yo muri Kongo yaraje atsindwa hano. Ni ikipe twavuga ngo rero umupira igaragaza, ni umupira ukombeka, ni umupira urimo imbaraga, ni umupira twavuga ngo uwo ari wese yayumva kandi akabasha kuba yayimisiga cyangwa yayikumbura bitewe nuko bahuye. Rero icyo navuga ngo abari uyu munsi amahirwe mufite nuko twamaze kubona ko El Hilal ni ikipe yigiye mu mukino idafite intego, idafite intumbero, ntago yangaje cyane. Kwege tubona imikino imwe n'imwe itegura za Ropopo na APR ketsi ibitego 2 yabanje mu ikipe ya kabiri. Tubona ko ni ikipe nyine itiyangaje cyane, ifite ngo hari impamvu irenze imwe yatuma itiyangaja mu marushanwa, kuko irabizi neza ko mu shampiyona y'u Rwanda na duel igomba kujyamo nta kiyatanira. Umwanya wose izagira ni ukuzamura urwego, inazamura urwego abakinnyi bayo, naho ubundi izi neza ko nta gihembo na kimwe itezemo muri no competition yo mu Rwanda. Ibyo akaba ari turufu abareyo bagenda bava yuko ino kipe ishobora kuba yaza kuba yaborohera, bitewe nuko abakinnyi bayo bamwe na bamwe batari buze kwiyangaja, bamwe badahari barwaye, ariko n'abahari nabo Rayon Sports ni yirare. Yabizi neza ko ari urugamba, yabizi neza ko ari umusozi muremure igiye kurira, ariko
Rayon Sports nayo muno misi twari tubona kwizamura urwego abakinyi bayo performance iri hejuru, twari tubona mediane yayo irimo Tambwe Magruari, irimo Bedi, irimo Barishari, irimo bano ba Yannick Bangara b'abakongomani. Ni ikipe bavuga ngo nayo ku meza birashoboka, ku meza ni ibintu yakwipoza bigashoboka. Football ntago isa n'iyindi. Match ishize yatsinzwe ibitego bine ku gitego kimwe n'ikipe ya Hilal. Igitego cyatsinzwe n'umukinnyi wa Sport bita Asmani. Uyu munsi niba baratsinzwe ibitego bine muri Fazari Retour, twabonye ishusho cyashya ya Sport n'umukino mushasha ikinamo. Twabonye ko uwo bita Kwizera Olivier Gishweka ni umunyezamu utavuga ngo urizera 100%, ariko ni umunyezamu navuga ngo anytime yakora save yakugarura mu mukino, ariko undi mudote nawo yagukura mu mukino. Uwo ni umunyezamu navuga ngo Sengani arahari, kandi wavuga yuko hari icyo bamwitegaho bareyo cyangwa bamwizereramo ko anytime byashoboka. Tugiye ko tureba ari no munsi Rayon Sports itsinda El Hilal, ubundi ni double chance Rayon Sports isabwa kunganya na El Hilal cyangwa ikayitsinda. Gutsindwa egare gusubira inyuma mu byo yapanze nka projet ndende. Reka mbaye icyo bita analyse imibare hari. Rayon Sports itsinda El Hilal iraba iri muri competition 100%. Niba urushwe n'ikipe ya APR munganya imikino inota rimwe, polisi yari kuri imbere ugatwiga imbere y'ushino inota rimwe, biravuga yuko niki Rayon Sports irabihanganye na APR batarakina. Polisi yo ngiyo barikiniye irabidepashe baranakinnye, ntabwo bamwe ngo polisi ngizagaruka ngo yikuremo rya nota, ahubwo bamaze gukina umukino wabo. None po APR yo bafitanye umukino wa Retour, Rayon Sports izawakira. Sinzi niba Amahoro babaza barafunguye, ariko ubu ngubu tuvugana Stade Amahoro irafunzwe. Hari ibikorwa remezo bigiye gukorerwamo cyangwa kuyivugwa n'utundi tuntu ugomba gushyira ku murongo kugira ngo ibe stade n'ubundi ikomeze kuba stade nziza kurushaho muri Afurika. Icyo nakubwira cyo rero, Rayon Sports uyu mukino ni betting noir kuri yo, ni umukino ikeneye. Abafana bayo bati nyamuneka mureke Rayon Sports umukino yawakiriye tujye ku Mahoro saa 9 rero. Ngira abakunzi ba Rayon nyamuneka ikipe yanyu 80% iratanga icyizere ko uyu mukino yawuperforminga neza, kuko imaze gukina imikino igera kuri 4 yose itsinda. Yatsinze ikipe bita Polisi, itsinda ikipe bita Mukura, n'indi mikino y'itsinda. Nuko ni imikino 4 wo Kwizera Olivier afite amakiniship 3. Sibye ejo bundi yatsinzwe n'ikipe ya Mukura igitego kimwe kuri 2, yatsinze igitego mu izamu rya Kwizera, ariko Rayon Sports ibashe gutsinda ibitego 2. Umva ko indi mikino yose bagenda batsinda kimwe. Abona ko ikipe ya Sport rero ni ikipe akizera muvuga ati nyamuneka birashoboka twabigeraho. Icyo nabasaba rero, niba mukunda umupira w'amaguru mu Rwanda, Rayon Sports ni yanyu, ni abanyarwanda, muze mu supporting ikipe nayo ibone ko uko mushyikira El Hilal yakinye amakipe mpuzamahanga, namwe mugaruke mu ikipe yanyu. Rayon Sports ni yanyu, ntabwo yagira imbaraga itabafite. Masaba kuzana ku kibuga kugira ngo bikomeze kuba bigenda neza. Ngaruke ku mukino mu kanya uhari 7:30 ugiye guza ikipe ya Marine n'ikipe ya Kiyovu Sport. Ese uyu mukino usobanura iki? Kiyovu Sport ni ikipe twamaze kubona ko ni ikipe iri ku rwego rwiza, ni ikipe nayo yagiye izamura abakinnyi from zero tutazi, bagiye bamwe baba bafite amarizeta, abandi babaza mu mateste. Uba ko n'abakinnyi wa utarenga ngo n'abakinnyi nyine banini cyangwa abatoya barimo hagati aho ngaho. Nkubwira ngo rero ni ikipe igaragaza umukino mwiza wubakitse, iratoje. Wo bita hari ingingo Francis niyo mutoza wayo, wo bita hari ingingo Mbaya n'umurundi nawe navuga ngo ikipe agezemo na atanga ikizere ko ni ikipe ibona ubuzima. Ikipe ya Marine ni ikipe nayo navuga ngo ni ikipe mu Rwanda ibaho ubuzima bwiza nyuma ya APR, kuko nayo ni ikipe ya gisirikare RDF irwanira mu mazi, ikaba ituye ku Gisenyi. Nakubwira ngo ni umukino w'abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda bari burebe match nziza, ni match iri balance. Sengani Kiyovu na Marine ni Sengani. Nakubwira ngo ni match buri munyarwanda wese uri buze kwirebera yavuga ngo ni match itanga ikizere kandi yasiga ishusho nziza ku mupira w'amaguru mu Rwanda. Nta kintu usabwa rero, gwino wirebere iyo nkuru uzayibarirwa ngo Kiyovu Sport ngo yatsinze Marine, ngo Marine yatsinze Kiyovu, nawe gwino ubu hari ukurikirane akantu ku kandi. Nitwa Big Man n'umusore w'Anyarwanda, aha nibereye Nyamirambo nako mukanya bamaze gutegura organisation imeze neza. Agiye kubanza match y'ikipe ya Kiyovu Sport n'ikipe ya Marine, nyuma yaho Rayon Sports na El Hilal bigatana mu mutwe. Urutonde karasoma general rutonde rwa champion Rwanda, ikipe ya mbere ni ikipe ya APR, ikurikiwe na El Hilal n'ibindi bitandukanye. Mubwira ngo icyo usabwa rero wona kindi gwenda ku kibuga wimenyere byose. Icyo usabwa ni ugukomeza kuba hafi y'umupira w'amaguru mu Rwanda, ukomeza gutera imbere. Nyamuneka rero icyo usabwa nta kindi, cyo kwikira Big Man Rwanda umunsi ku munsi, ibiganiro byiza, ubusesenguzi bwiza, abatumirwa beza, kugana umupira. Iyo twahisemo kora subscribe, share na comment,
kuri Big Man Rwanda. Ndi umunyarwanda ukunda abanyarwanda. Tujye kubasaba rero mu minsi iri imbere mfite projet nshyashya cyo nakita ngo ni content izazenguruka igihugu cyose nereka abanyarwanda uko umupira w'amaguru mu Rwanda uhagaze, impano nshyashya, ibibazo by'umupira w'amaguru mu Rwanda n'ibihe. Ibi byose ni imbaraga zanjye, ni imbaraga z'abanyarwanda muri rusange. Ntabwo nabishoboza muzasapotinga, ariko nzi neza ko bizagenda neza. Nta kintu usabwa rero, dukomeze kubana, ukora subscribe na comment kuri Big Man Rwanda. Dukomeze kubana.